Instituto Nacional Combate HIV-Sida, junto com o Ministério da Saúde, na fatem halo sensibilização para jovens sira, atu proteção e transmissão mora HIV-Sida. Informação na hato si Presidente Instituto Nasional Combate HIV-Sida Daniel Marsal, ba jornalista sira iha Mandarin tersane. Nyadihan Timor-ne iha emo ituan, may be kaso HIV lorong-lorong iha. Se entidade rotula serviço makas, Timor se sai hanesang honasang seluk na behetan risiko mian ba moras ne. Protege Timor, protege Timor, masuk pemain tambah Italia kaso ya HIV Timor, saya makas tertebes di atividade potensial para transmissão HIV ou para trabalhamos em Síria confiança do Estado serviço makas amo colega Nelia Serahot kita amo tu kuasa ada amat dalam balu jadi maka saya kira kanal para bersama nanti kita lihat kita Timor ini memang itu ada banyak hal-hal di sini kuat kalau orang ini kan itu inginnya saya tahu kelas maka buat saya sama sama kecil lalu kami punya mata kita kan ini ada saya bakal dulu jadi dua kecil tadi anak kita produtivitas kita ada ideal in 5 anos ini mengafir kemana ini punya resi sira beda saya yang sira kuat orang sahaja supportment sahaja mau bocor hari ini dan Fatin sira hanesang kos Jardim nel Livre, no atividade livre iha Timor Barak, tambane sai potensia nebe ameaça tebes futuro na saunian. Natalina Lopes, STL News.